smo mešani, pripravljeni smo, bomo pa videli, kaj bomo naredili. I think Chorchip, I've refereed one fight of Chorchip. I've seen him train, I've obviously seen him rapping, but you know, for a fighter to succeed in the fight game, you have to have more than just skill as a fighter. You have to be an entertainer, you have to have the complete package. So I think potentially he could go a long way. He looks the part, he's got the muscles, he's got a huge fan base already, he's an entertainer, and I think he's also hungry. So he wants to succeed, not just as an entertainer, but as a fighter. So he's willing to learn the game all round, stand up and on the ground. So I think he could go a long way. Meine Damen und Herren, Sieger in der ersten Runde durch Knockout, Denis Chorchip! Denis, odlična borba, kako se počutiš? Denis, super kamp, wie fühlst du dich? Danke sehr! Počutim se v redu. To je moja druga borba, tako da bo še en tak borb, tako da... Hvala vam. Eine Bühne super, weil er sein zweiter Profi auf der Bedarfs im Publikum. Meine Damen und Herren, Denis Chorchip! Druga borba, prva zmaga, kakšni so občutki? Občutki so super, ampak spet vem za par napak, ki jih delam še, tako da bom to popravil. Spet ni važna kle zmaga ali pa poraz, spet je važna modrost, ki odneseš, tako da danes sem odnesel veselje in še par stvari, ki jih moram popraviti, tako da s treningom bomo pa dosegati, da bomo še boljši. A pa si upal oziroma si mislil, da boš že v prvi rundi zmagal z knockoutom? Ne, hotel sem delati 3 runde zato, da delam čim več, da dobim občutek za ring, za vse, ampak začela me nekaj noga boleti, pa sem pa kar malo začel valoren delati, tako da ni bil previden, malo sem bil boljši, to je to. Tako da sem vesel, no, moj prvi knockout, tako, v profi borbi. Koliko je bilo to, da ta borba drugačna, kot je bila na VFC-ju? Če drugega ne je bilo veliko manj navijačev, je bilo mogoče tudi manj pritiska zaradi tega? Ja, pritiska je bilo ful manj. Na VFC-ju sem bil čisto koncentriran na druge stvari. Nisem bil sfokusiran na tisto, kar bi lahko delal, ampak sem bil sploh ne vem na kva in to me je pokopalo. Tako da tukaj sem bil skoncentriran na tisto, kar znam, da naredim tako, kar znam in to se pa je obrstvala. Črti za naprej? Ja, še malo zmagovati pa se boriti, pa dobro. Bomo videli naprej, važne so borbe, pa spet modrost, ko odneseš in to je to.